ni Etazonia, dia mamono ni orinasa ani Europa. Satria ni Etazonia, dia fahavalo simpifaninana amini Europa, amini zao krizi, amini famokarana tafahoatra izao. Nanda ni gazi voaja na hari mora vidi i Europa, izai narafitra azo ontokat amini alalan ni fontsona avia ni Rosia. Nianjara ni Rosia dia soloina aminia ni Etazonia. Saini ni fondefasana gazi voaja na hari mangatsiaka amini sambo lehibe avia ni Etazonia, dia lafo kokoa noho ni amini fontsona avia ni Rosia. Noho izani, afaka nifei ni vidin ni angovo ni Amerikana. Ni vidin ni angovo dia tena zava dehibe hoa ni orinasa. Efa ni aran ni fahavoazana lehibe ni orinasa Europeana, noho ni fahatapahan ni fifandraisana tamin ni Rosia. Amin ni hoavi, Hanoi ni hampienana ni orinasa Europeana, amin ni alalan ni fanitiana ni vidin ni angovo ni Amerikana. Manao izani amin ni faendrena ni Amerikana, tsara kokoa ni manimba ni orinasa, pifaninana noho ni niazi manokana.